Berkat bantuan miliaran pihak barat, angkatan bersenjata Ukraina dapat menyelesaikan pengembangan senjata pemusnah massal terbaru. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, angkatan bersenjata Rusia mulai mengoperasikan senjata barunya. Diketahui belum ada nama yang diberikan untuk senjata ini. Namun militer Ukraina sudah memberikan beberapa opsi, di antaranya mereka menyebut unit ini dengan sebutan Kropiva. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hari ke-436 Rusia melaporkan 416 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 3.963 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.